أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Bilgenibizce uraza degen söz ol tıyılını anlata. Yani nersedendir tıyılıp turu. Ramazan ayında Müslüman kişisi tıyılıp tura aşav içüden, tıyılıp tura yakınlık kılıdan. Bu indi taң atkandan alıp, kıyaş bayıgançıga kadar devam ete. Lakin şuшы tıyılıp turu gına uraza bulam iken. Әле tagın başka bir әйберләрдән дә tıyılıp turырга кирәк түгел микән? Менә шушы Рамазан ayında нәрсәләрдән tıyılıp turырга кирәк икән, шулар турында сөйләшеп китик әле. Әлбәттә, бunda санап китергә була, гынах кылмагыз, әйтмәгез, булай әйтмәгез. Әмма уйлап карасак, tıyılıp turырга кирәк булган başka әйберләр дә бар. Ул безнең ислектә, күрә торган ислектә ятмаса да. Мәсәлән, хәләлдән тыелу. Бер караганда, ничек инде хәләл әйбердән тыелырга була? Безгә бит мөселманнарга хәрам әйбердән тыелырга кушканнар. Ләкин уразаның асылына карасаң, хәрам әйбердән без булай да тыелабыз. Мәсәлән, Рамазан ayında түгел, башка вакытларда да. Başka aylarda da biz haremge yakın kelmeybiz. Biz hayvan iti, doңгыз ити aşamıybız. Biz araqı içmeybiz. Biz şulay uq sögünmeybiz, gıybet silemeybiz, talamıybiz, kişi ötürmeybiz. Bunun kibik zor günahlardan haremden tıyılıp turabız. Amma Ramazan ayında biz tıyılıp turabız halalden de. Çünki taң atkandan alıp kıyaş bayıgançıga kadar biz halal rizıqtan tıyılıp turabız iken. Yani halal әйбер aşamıybız. Bizge bulayda rıxsat bulgan. Hem şuna göre de kayber meselen Müslüman bulmagan kişilerge yeki imanları zayıf kişilerge bu gacap tıyılır. Allahu Teala bizge indi mena şuшы köp lezzetlerini tıydı. Bilgenibizçe köp kına günahlar Allah lezzet bilen beyli. İndi hazır Allahu Teala bizni tıya iken halalden dedi. Yaragan әйбердән dedi. Lakin şuшы halalden tıyılıp turu bu Allahu Teala'ga inanunun bir bilgisi. Yani Allahu Teala bizden tili iken biz haramdan gına түгел halalden de tıyıla alabız. Bit haramdan tıyılu jingilrek halalga qaraganda. Çünki haramdan tıyılırga bula, meselen anın ziyanın anlap. Kimdir ayta, doңгыз iti ziyanlı dey. Araqı içsen, organizmna ziyan keledi. Әйбер urlasan türmege oturtalar, gıybet silesen seni yaratmıylar dey. Şuna göre bu haram әйберләрдән tıyılırga bula, anın ziyanından korkup. Amma halal әйбердән tıyılırga bula, bari Allahu Teala'nın koşkanın gına ötep. Yani ul әйтте, ul tıydı, ul sıradı, şuna göre indi min ana kullanmayım, yakın kelmeyim deyile. Elbette halal әйбердән tulusunca baş tartıp bulmay ham yaramaydı. Amma bilgili bir vakit içinde, meselen, indi taң atkandan alıp kıyaş bayıgançıga kadar, özün işlep tapkan halal rizıqını çetke koyup turasın, hem senga bulgan halal hatının bilen yaki halal irin bilen yıklamıça turasın. Allahu Teala sıradı deyip. Faydası bulsa da bu әйберләрнең. Bu әйберләр сиңа рәхәт китерсәләр дә, һәм башка көнне тыелмаган булса да, син аны үзең өчен тыелган итәсең. Менә бу Аллаһу Тәгаләгә ышануның, инануның бер билгесе булып санала. Шуңа күрә дә, әгәр дә берәр әйбер тыелган икән, хәтта хәрам әйбердә. Нишләп тыелган дип сорасалар, без әйтәбез, Аллаһу Тәгалә тыйган дип. Менә шушы ул ислам диненең нигезе. Аллаһу Тәгалә кушканны үтәү һәм аңа буйсыну. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.